Ada nyamanan tekan umah pendidi nepok adik kenyamken beli ngilangan kenyelima kuli yang kekene ayah-ayahan adi sing buin beli kita melali karena bagiannya berada dini ngajak adi ni sayang yang benih. Belinya iten madi yang kene sayang adik hen beli naya hendik bilang wai semangat ngenang kopi nyiapang darah nasi kita sebilang wai kan tu sepetekan
mana sedang lunga sing tuyul murukan. Ambil manis manis padu, ini mekadek
perasan kuranane maadap ngubah kucet jabang kesengkaruan undo ketagihan piana kengang selalu ngedeta ngelanjutin masuk sekolah mayah kene mayah ketu ada gen tagihan konden buen alon
lekang